نمی‌شه چند روشید نه خوردنی دارم نه خنک در تکی پامیا ادیالا کار سلام علیکم. شاید Hallo کوه Zürcher. سلام علیکم. Salam Getirdim. aleyküm ey Keine brother. dergi joy mo khimo dergi joy shta damje shta gibdim ho. Khwar salam alaykum. Soz خوبی؟ سلامتی خوبه؟ ما اینا برادر عزیز اینا در پیش همین خواهرم بیا این پیش بیا خواهر خود کرده ای کی جان نه کردم برم خانم برم مسئول. انا خواهر ایجا بیش خواهر همیشه نسی شخص خدا مسئول بیار همیشه چی میکنم. خب تمام تو در اینجا کار میکردی خواهر نه اینجا چهار شدم اینجا داریم سه چهار روز در اینجا اینجا میبرم جا من شاگردم همه خود حاضر میرم شوهرت بیجوده های شوهر استوسیون دارم اما خطی شوهرت گپ زده میتونی با همه که ای جوتون بدن مثال ای جای خدمت نگفتی ای شنو ما نورکم ای پیشی ترما یا خونه نورکه ای پیش ترما یا خونه یا رو شکای برادر عزیز همین سگرایی که دیدی سنش ما بای درجه بی غیرتی بای درجه بی ناموسی بای درجه خودوزادگیشا باور کننده باوری نمیویده سبحان الله زنی خطا بگیری ببروری و بو بخیزی بو خندیده گپ زیسته به خدا برادرو این کار توبه هایده گپ در سر سوم نیست گپ در سر چیز نیست پروستا ما حیرانم که من نمیدونم ما عقل قرض داره ای بچه پروستا اولوده پروستا میدونی یک خدوزاده لندهور نام یک اولودی کلانه شرمنده میکنده بیام رفتیم میمون شدیم میشوه انشالله خدا خواهد نصیب میشوه انشالله برد من هم کار همون خواهر بود میکنم بعد یک میسی یک میره ما بترم همین چی خیلی همین درونو دایم من گاب نیست خب گاب نیست برادر جون من السلام علیکم برادر عزیز شیرینات چخیلین سوزاکین خوباکین برادر عزیز خواهرای مهربان همین نواری ما را خوب تماشا کنین برای اختون موجود یکم چیز بگیرین موجود نگیرین من نمیدونم این سیتواسیا چخیلی شید چخیل گذشت سبحان الله موجود برای یکم کسی را که همین فکر عقیدهش همین باشه با دو فر دیگر برای یک کسی دیگر یعنی که درس میشوه که یک کس فند فریب کردن در کار نیست یعنی که علای مهربان میخواهی نمیخواهی روی او میبرورش شرمنده و شرم سارد میکنه و همون خاطر سلام علیکم خواهر علیکم سلام ساز خواهر سلامتی علیکم. خوب یک سلام علیکم که برادر خاطر سلام علیکم برادر و اپا برادر عزیز خوب خواهر نگاه کنید شناختینش نشناختینش اگر که نشناخته باشینش که دیتا یک هفته بود یا که 10 روز پیش 10 روز پیش 10 روز پیش ما در پراموی افیر برآوردیم зборش کردیم گریستی هم با گریستی گریا و زورا و نولا بود برادر عزیز کدام بلوگر مراجعت کردی تو چه خیل نمری مرا یافته ایگی جو چه خیل هم تو شیرفت تو من کم تر میفهموندی من یکم بار یادگار در برآمدم یادگار گفت که ما تاجیکستان داریم شما مسکو دارین من نمیتونم گفت چیز تای چه مخدم شده مسکو به تاجیکستان نمیشه خب بعد کی در برآمدم بابا جان در برآمدم بابا جان گفت به جای کار ما بیا گفت من نتونستم رفته و شوهرم قتیم کی بود اجازه نداشت ندادم برام خودش با قتیم بود خودش همین پول نکشیدگی بود و گوهر در برآمدم اپای گوهر در برآمدم کیه ها گوهر کلوبی ها اپای گوهر در برآمدم من خرید کردم من نمیتونم زبورش کردم و ما گفتم که اگر هم بابای لنگایی را اکجا بیام و گفت که تلگرامش کوی سایتی بابای لنگایی را بزن گفت میبرویم و برآمدم زدم همونجا نویسوندم شوهرم نویست خودم ننویسوندم تو خود ننویسوندی نه ما تلگرام نشکایدن سگوی شما های نه شکایدن نمیتونستم تلگرامم چیه همون شوهرم شکایت نویست که چی هم بابای لنگایی را اکجا بیایم گفت من شما در واتساپ نویسوندم یا بچه همون تلگرام نمیره شما رو تو کار نگاه کنیم که کار چخیلی رفته در یکم تا همیو خیلی نگاه کننده برادر در ایش در اوش برو خداوند آورد ما با توغرش آورده خیلی شلو ایشم ما که خدا میگم که ایشم با همین با تنجی انجام بیاورده مقصد دیگه نمیدونم بعد خیلی برامدیم برو می فندم کردیم فندد نکردیم ما فندد چی فندد میکنم
мара шавҳар маҷбур кардагия мара задагӣ не то сохи то по факту бигем то мара фан кардай тра не шавҳарат маҷбур кардай мара шавҳар маҷбур кардагия ма шумо қатӣ буромадам гап задод ба худо надорен ами ғайрати зана нигоҳ кардан надорен зан нагирен ба худо қасам да ами надорен ғайрати зана нигоҳ кардан зан нагирен илтимос نیسه لیشینی گایمرید بردار آمدگیان بسیار خوش شد که همه زردو نتوه مقصد که وقتی بندی پریاد نه اینم اکو مقصد که آمدگیان الحمدلله چخلی اکا؟ بهتر نه خیلی چخلی اکا؟ 100% هیچ رفته سن؟ کنشت اکا جون چخلی اکا؟ سلام 100% وکر بیان همه کسان یه چنی میکن بهترینه طاقت خوبه مادوشی اینه اکا چخلی اکا خدا؟ جیبوز وکر بهتر نه؟ بهترینه бародари азиз бахшиш ки якчанд секунд вақтона мегирем бародарое ки мехоҳем бародарҷоно ҳаҷ падару модараро икунед замзам умра бародари азиз тавсиятон метам и тӯли чандин соло мешавад ки алҳамдулилло кор кесай мақсад беҳтарин бародар аст метонем ки муроҷиатш кунем бародари азиз номеро дар ин тараф мебурад бародари азиз метонен смела зангш бизанен айноин бобои лангарӣ гап занен бе ягон мисуса бародари азиз ва бародарое ки айни ҳол мақсад барои граница рафтан камтар мушкилӣ аст документотон мушкилӣ дора ягон чиз дорем бародарҷоно номеро даст тараф меброяд зангш бизанен иншоалло ки мегирад мебарад границатон бародаро хоҳиш мекунем навора да конса тамошо кунен да консада бародари азиз зинда бошен мехоҳӣ намехоҳӣ бародари азиз ҳамин коро рӯ мезана барои ҳам гуфтестам ки барои дигар касора яъне ки ҳамин дарс боша то навора паҳн кунем ки дигар касо ани бибинам бародарҷоно ки то ҳамин масъалада эҳтиёт бошанд эҳтиёт кунанд нигоҳ кунем бародарҷоно хоҳар биромадӣ сум талаб кардӣ талаб кардам барои хона рафтанат ҳамин хел бид биланд гап зад ки шуби овозат биёяд ма барои хона рафтанам пул талаб кардам барои хона рафтанат пул талаб кардем ма гап мезанам бадхидат гап за хоҳар саросима наша хишро чиз кун хоҳар гуфтӣ ки аз куҷо мешав ҳам вақти навор карданда бале айнорак гуфтӣ ки айнорак мешам ҳа не ки насамдела падарам айноракия падарат пус айноракӣ боша худат дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ зиндагӣ мекунӣ правилна дар ёвон ба шавҳар биромадагӣ правилна хоҳар вақте ки ҳамин хел моменти шид ки гуфтанд ки мақсад ҳамин хоҳар мошенникӣ кардай мақсад фандат кардай ма исе задам усе задам ту худат намедонистӣ ма чанд бор следит кардам ки ту чӣ кор мекунӣ чӣ кор намекунӣ барое ки ма чӣ кореро ки агар ба ӯҳда бигирам ма айдам би ӯ кор ҳатмани дар ҳатман назорат мекунам бародари азиз ма вақте ки назорат кардам нигоҳаш кардам дар дуюм этажа сеюм этаж дуюм этажа ҷои либосода мақсад кор мекард дар ҷои либосон баъд фарёдаш кардам ки хоҳар бифурӯҷа вақте ки ман зангиш забдам ёдтон бошад дар прямой эфир зангиш забдам пешаи ҳамое ки зангиш забдам баъд пасаи ҳамо уже бо сомневатсия дар дили ман зиёд шуд гуфтам ки паспортат ку гуфтӣ ки паспорт ма гум кардагиам ҳамин хел буд насамдела гумшудагия насамдела гумшудагия хоб вақте ки гуфт ман ҳамин хел гум кардагиам баъд ман аз паси ҳамин кор шидам бародарҷоно задам рафтам мақсад ҷоеро ман медонам ман ҳар ҷое ки бирам бародари як местоположение ман хел наизуст намедонам ҳамин местоположение дар ватсапи дигарим роӣ мекунам ба ҳамун раҳ мерам бародаро коме ки хатима шиштаи мошинда медонам ки ман чӣ хелиам раҳда мерам ман раҳро уха намефаҳмам хестам рафтам бародари азиз дидам ждат кам нигоҳ кам ки биромад хоҳар як чанд бор аввал наблюдат кардам ки ҳамун ҷо ҳамин хел квартира гирифтай баъд правилно квартира гирифтай яъне ки бародари азиз ман дар дуруни магазин шура ғавғо надохтам ягон чиз надохтам фарёдаш кардам бифуро гуфтам хушро мақсад ҳамин ситуатсияе ки гузашт ҳамин ситуатсияро мара бифаҳмон ки чӣ хеле шидагияй хоҳар сар кард гап зад ана ки ай иҷа худат метавонӣ ки далшиша гап занӣ ки хоҳар барои чӣ гӯш кун барои чӣ биромадӣ мара фан кардӣ гиристӣ зораву нола кардӣ ма бо дар ҳамун ҷо дидӣ ки тура гуфтанат мошенникӣ ма гуфтам хоҳар мошенник нест хоҳар як хоҳари тоҷик дар қади кӯчаки мон дига даравда мошенникиш мегӯяд ҳамин хел буд ҳамин гапҳо буд пиштигирӣ кардам ма дар куҷое ки бошам набошам дар пишти
خواهرها در پشت مادرای تاجیک هستم. اکا داری دودار داری؟ دودار داری؟ اکا ندارم. اکا نداری. اکا دو میشیم. برادرها از خدا بترسه نکنین خیلی سبحان الله. خواهر برومد خواهر کی مقصد گفت ما نمیفهمیدم مرا گفت که خواهر مرا گفت که مقصد ما گفت سوم دار کرد سوم جام کندر کر ما گفتم که تلفن بیو کیش تو به گپ زده بشود خورداری خدا این برادر علاقه شده نه الان برکت مقصد ما هم صد اخی اینجا همه صد فریزه من نمیفهمم میگو سبحان الله نگاه کنین بو همو دخترم میگه که تنجیه یوخی میگه ای پدر اکتوری را کو جای یکم ده من نمیدونم دیگه چی بگومه الو تا با ما شعری نرد میگو تو شعری نرد نیسته تا گروبوی مدعی الله ترا خورد کنه بو میگم الله برکت تا الله ترا خورد کنه که تو بدبخت ناموسی اولاد در زمین زدید بمبر تور جوان مرد مردنت به اکه ای زنه کمپانیا دایوی هم یک زنه که به حقل دیگه به فراست میمبری تو مرا بگوی آخی زنده باشی شعر نر ترغمت نتم ها رفتیم میمونش میشوه انشالله خدا خواهد نصیب میشوه انشالله برد من هم کاری همون خواهر بود میکنم بعد یا که میسی یا که میرای خیلی همی درونو دایم من گاب نیست خب گاب نیست برادر جان مالیش خب با چی سبب فاندم کردی با چی سبب مقصد مرا تو مرا فاند نکردی مثال ما 5-6 هزاری که گذراندم او من پروداکت گرفتم این چیزا رو الله خودش مرا میتابه الله مرا میتابه یکی برای چی برآمدی در افیر گریه و زورا و نولا کردی خش رو بگرد برادرو دا بفهمم برای که مرا شوهرم زدک مجبور کرد مرا های کوارتیرم نوراماده بدون زد من خیلی سیاه که بود صورتم هسته در کجا صورتم اینم میمونم ببینم خب بعد من صورتت را میبینم خواهر نه من همین چه دهازی میمونم اینمی صورتم در وقتی کوارتیر بدم همین صورتم اینمی زدگی در کجا ترا زدگی در کوارتیر بدم گفت بیا وگون بریم کجا واگن بریم واگن ما گفتم که من واگن من واگن نمیرم گفتم با خیلی سایروی همین سیم قطی زد نمیخوام موش قطی زد یه هفته بعدی همین گذشت رفته چی رفتیم ایو کوارتیر برو وردن مونه یک تاگی همون گراج که جای سیون ککت خودش همونجا ما گفتم که نمیرم گریف بردگ ما 3 روز تو است همون جایی که هم خونه‌ای که ما رفتیم درو ده همون خونه‌ای که شما مرا سیون ککدین 3 روز محکمم کرد خب همونجا گشنه تشنه تو زنشی چی به محکمه دکنه برای که مرا مجبور کرد وقتی وای قرضدار بود تو زنشی ما زنشم من دو کودک دارم سه بیده فرزند میه بچه زن یکمش دیمش سیمش زن یکم شو زن یکمش مرا توی کلا گرفتگی زن یکم شو خب ما وقتی قرضدار بود وقتی روز یکش میشید باید 7000 پیش بو کامera را خشرو پیش بو ها گاب 7000 روزی کاری میبرمد چه وایدا نمیرفت میگفتم چی ده نمیری ها چی ده نمیری من نمیرم خنک کای روز میگفت و میگشت سنی من روزی کاریم 10000 شوهر همو بچه‌ای که من اومم در کامera گفتم تو کیش میشه مقصد گفتم یگو خشش میشه چی میشه یگو تو است استغفر الله تمام نشوا بولش گفتم امیر میشناسی گفت نه نمیشناسم پروسا یوردامش میکنم هم خلاص همه خیر خواهر ایجا بیش خواهر میشناسی شاف خدا چی میکنم خب تو دایجا کار میکردی خواهر 4 شدم اینجا دایم 3-4 روز دایجا میبرم جا من سالتم هم خودت خود میرم شوهرت بیجوده های شوهر استوسیوم نما خاطی شوهرت گاب زده مادک همین خیلی چی کرد وای نمیرومد کار میگفتم که خیلی برا کار که میگفتم قرضداری ای گازیلت قرضداری 35000 ای گازیلش قرضدار بود من گفتم قرضداری برو کار که خیلی من روزی کاریم 10000 ای مقصد پیتانی من شو روزی کاریمان او چی کاری تو خیلی مقصد قرض پرزی خطابته ما در چینه اما خانه که ما در خانه که ما کجا میبرم کار میکنم ما نمجا میستم تو اینم خیلی میبری فیلم میکنی زد من اینم خیلی سیاه کبوتم کرد چین تهدیدم کرد که میبرم جنگل تا میکشم تا مرده تا یگام تا نمیبیره نمیوا در کارش زبسوش هسته که مرا گفته که با واتساپ نمری ترا میگیرم واتساپ میشکم چند واتساپ که گفته تو قطی بچه‌ها گام میزنی میگیرم پس تایید میکنم با انم خیلی درجهش من برای چیزا نخچا پس تایید میکنم برای که مرا زبسش هسته اکا نه ما فهمیدم نه نگاه کن خواهر نگاه که سرسما نشه خواهر نگاه که
масъалаи мо масъалаи сум аст ки барои чӣ ту мара фаҳм кардӣ мара гуфт ки пас таъйид мекунам ки ҳамин кора чӣ накунӣ то ист бояд тура маҷбур кардӣ ки бибиро дар прямой эфир сум битал правильно хорошо хоҳар нигоҳ кун барои чӣ иш савол ай барои чӣ вақте ки ман омадам дар ҳамуҷа ҳам хелбид ту ягом ишора накардӣ ту ягом дод назадӣ ки мара задай ту ягом мақсад ягом намёк мара надодӣ дар ҳолате ки мо ҳардумон нигоҳ дошта мара пушти треза хайхай кашидагӣ буд пешаи то омадан мара чанд хайхай кашид ки инами калимаи гапита мебира ма фалонут мекунам лубой айдасти ва ё халосут мекунам ма мегум бачаи холашу ма хештавошум як буҳна мекунам айдасти ва ё халосут мекунам дар тай дасти ман ғалти дику аллоҳ худаш медонад ки ӯра дигар ҷангал да фалонут бало халосут ка наметонад мера мекушам та ягомта да ҷангал тра намеёва мардаи тра ягомта намеёва гуфтам хеле таҳдидам кард ма хайр мақсад шумо бо ҳамуҷадам ма худам бисёр чӣ накардам шумо гап задем мақсад ҳамуҷа ма гап задам барое ки хоҳар ма гуфтестам ки нигоҳ доштак мара пӯст ба дигар хоҳарҳо дарз шава пӯст ба дигар апоҳо дарз шава ки чанд қайдим бимазадӣ аз рӯи дониву худо гап зан қариб 10 рӯз ё ки 15 рӯз ма ҳамо чиша голоша ба кала мегирам голосе ки маҷбур карда ту мара зангам задӣ чанд бор зангам задӣ гӯш ку хоҳар ту мара чанд бор зангам задӣ ма ҳозир ин масъалаи и ҳароми худозада баъд ма гап мезанам вай ҳароми худозада агар мард боша ма инха мегумад агар мард боша мардак боша мардак никогда в жизнь оилаша барои экран намебурад то маҷбур набоша худ майли агар маҷбур бошӣ агар ту ниёз ба ҳамин чиз дошта бошӣ ту ягом намедонам ягом маиб бошӣ ягом ман намедонам ягом касалӣ бошӣ ягом зарурият дошта бошӣ ту агар болои экран бибурой ман ягом гап надорам оилата болои экран бибуродӣ ва гап занена мисол мисли одамворӣ ё ки мисли одамворӣ худаш мебуромад мегуфт ки бародар мисол ё ки бародарҷоно ман ҳамин хел қарздорам ҳама одам хитонда наистонда атве надод гуфт ма бачаем гуфта мара бобои лангари атве додагӣ неста гуфт мара бироварди хеле ҳамун навистондагие ки шумо розӣ бошад чӣ шава ку ҳамун ма нанавистондам хоҳар гӯш ку мара рӯзашта мара 200-300 нафар менависонад ман успед намекунам ма вақте ки ту мара чанд бор занг задӣ гуфтӣ ки мара румаишонате ма бибуром ҳамин хел чиз кунам ма гуфтам ман намекунам ин кора ба чӣ хотир ба хотире ки ма гуфтам ки хоҳар ҳозир ними хейтиро иш айдами ма зестан уш айдами ма зестан ки як гуноҳи кӯчаки мара мебуроранд иними қадар гуноҳ мекунанд ба ҳамин хотир ма гуфтам ки хоҳар ман намекунам комид ниёзмандӣ аввало дуо мекунӣ ки аллоҳи меҳрубон мушкилита осон кунад ёрдам мегӯй 100 ҷони худо 1000 рубл 2000 рубл бачани зураста мегзаронам таваккалат ба худои таоло неки мехоҳӣ ки сум мехоҳӣ ки ягом проблемат буд шава ту метавонӣ ки болои экран бибурой мақсад гап занӣ ба хотире ки ма уже ай таҳмат айнем хел гапи чап то намиҷа ма сер кардагим фаҳмидӣ на аз тумада ягом сум фоида нест на аз як каси дига аз ягом тушмада сум фоида нест ба таҳани дари мошин ма омадӣ гуфтӣ ки ака гуфтӣ ягон сумат битам гуфтам ки мада дар кор нест сумат ма агар эҳтиёҷ ба суме доштам хоҳаргоҳ гуфтестамад ки ма худам тра сумат намедодам ма пускай да ҳами ҷанба фаҳманд ма худам да картаи худат 6000 партуфтагим хоҳар ман бо да 2500 дига продуктат харидам овардам додамад фаҳмиду хоҳар яъне ки ма ҳар коре ки мекунам ма чизе ки кардам накардам холисалилоҳ буд ира аллоҳ мара худаш бо метавам не ки хоҳар шӯй ту ман мегӯм беномусай шӯй ту даюсай шӯй ту худозадаҳай шӯй ту ҳаромай шӯй ту инсонест шӯй ту мардак нест гӯспандай харай тамоми чиз ҳастай фаҳмидӣ агар хафаам шен ё ки хафаам нашен иш проблемаи шумоай барое ки шӯй ту даюси беномус обрӯи хонаводаша паст кард фаҳмидӣ шӯй ту мара хоҳар мара ҷуроҳои шуш занг зад ҷуроҳои шуд занг задан фаҳмидӣ ҷуроҳои шуд занг задан ки ака нами кор валлоҳ қасам намун бача ҳай и шайтонай дурӯғ мегӯям мара ҷуроҳош занг задан ина ман мегӯям ки ҷуроҳот занг задан мара гуфтан ки айдам озбест ма видеоша мемонам охи мада видеоҳош ҳаст нигаҳ ки мара ҷуроҳот занг задан ки ту ҳамин хеле ту ҳамин та худозадаи ту ҳамин тари бадбахтӣ ки мара гӯш кун
تو просто ку من насколько فهمیدم که اولاد چقدر اولادی باننگ باناموس بوده من چقدر فهمیدم که اولادی تو انسانای خوب بوده سینده تو просто کمتر گردن اولاد خم کردیده الله تو را خورد کنه الله خور زالت نه الله نیست نابود کنه همین نجس همه دونی کو همین نجسی که در جمعه چی میکنی کو سبحان الله همو ایت در خوبه که یک پغروم تا فهمیدی وقتی که نداره غیرت مردکی نداره غیرت انسانی نداره زنی کردن نمیتونی ای خدا زاده کوشش کن که گردن پدر مادر خم نکن کوشش کن که گردن اکا و دادر خم نکن الله خورد نه بیناموس من دیگه ترا چیت بگو با پلا ما همین خشه پلا با کلمه گیرم که وقتی اومد کار بیست سون بعد کجا شد بعد ایشوی تو کجا شد ما نفهمیده شوی ما بلیت داشت باید تاجیکستان میرفت ای تاجیکستان بلیتش گرفته بودن خب قرض دار بود 33,000 و چند سومانی اینجا قرض دار بود ای خالش گرفته بود خب خالای خودش گرفته بود 3,000 چند قه باید تاجیکستان میرفت چریز بلاروس آمدگی بود ایرپورت رفت گرداندن شد در ایرپورت 2 روز محکمش کردن باید ترمش میکردن با برام 12 سر سو داشت گریخ با گشته هم پلایی که توپ کدگی بدین دست مونده بود گشته بلاروس قطی خسته رفتگی مقصد ما همین قپلا ما چیم که گرفتگیم که 15,000 پلیکو چند سوم گرفتگی 15,000 پلیکو ارتیرا دادگی 15,000 پلیکو ارتیرا گرفته یا 5 یا 6,000 مغازین رفته خوای هم خودش در ماشین که خرید کردگیم همین خرید کردگیم با اومد ای پایان خودش در شکلات و شامپون گرفت برای خونه‌شون گرفته رفتگی ما تاجیکستان میرم بعد تو چی شدی ترا گفت زنگ میزنه نمیزنه توکل بخدا گفت چی گفت ترا مرا گفت که میرم بلیت میگیرم فریبم کرد مرا گفت که پلورا گرفت توپ کرد رفت گفت که بلیت میگیرم میرم رفت تاجیکستان رسید ما گفتم که زنگ زدم گفتم که خای بلیت مرا بگی چرا بلیت مرا نمیگیری گفت که ما پول ندارم خودم اینقدر قرض دار شدم مرا گرداندن ما تشیدم ما گفتم که خای تو مرا فریب کردی برو وردی روی اکران مقصد ما چی کردم پول توپ کردم خستی رفتی خطیب بلیت ما بگی من برم گفت که ما کار ندارم فلان بهمدان بخوای بورگی اخراتم کرد دشنام کرد ما گفتم که چرا توی خیلی کده هستی میگه آورده همون عروس داشته همون عروسش آورده بود چی کرد گفت که ما کوارتیر سینمات کردم یوونده نگاه کن خب کوارتیر سینمات کردم گفت ما پول ندارم برای بلیت گیری ترا گوش که خواهر مقصد اوج لیشنی زندگی اوود روماده است لیشنی زندگی اوود روماده است مقصد یوونده سینمات کردن پول برای همین قصد صرف کردنش من گفتم که ما زندگی وای دیگه لذت ندارم در کارم نیست زندگی وای من اگه نگو خواهر ای اوزی چیکو کن در کار вообще اوزی من نمیدونم اوزی вообще چیکو کن در کار اوزی ما چیکو کنه вообще اینا تو حاضر ماشینیکی کدای مردم باید بدونن ماشینیکی پافاکتو بگیریم ختم درجا خوشی بگو که چی با پس تایید کردگی مرا تایید کردگی تو میتونستی که ده همونجا مرا بگویی من میتونستم گفتن که مرا پشت تریزا نگه داشت хорошо угрожать کرده کیس میکنم گوش که خواهر الله خورش کنم ما دیگه اوجه ایمی جنگ دعوا و ایمی چیزا شالپر شدگیم برای که ما بچه خاطر 2 روز ما یقیمی تسلیدید کردگیم که تو رفته نرفته وقتی که تو گفتی که ما پاسپورت ما گم کردم بو ما یک بار سامنیوات سکم یورو جوروش زنگ زد بو نبارد بو واپس سامنیوات سکم برام قدر ایدم بچیدم فهمیدم که در مغازین کار میکرده همش ما زدم رو اومدم خواهر نگاه که ما دیگه نمیدونم موجود تماشا کنه سومدروی کنه بزنی برای موجود ما دیگه هیچ نمیدونم تو ما سوم جمع کرده بودم خودت گفتی که مقصد ما در کوچه موندگیم هم خیلی هست هم شما هم خودت ما هم راستی خطا گرفتم هم راستی شوتا گرفتم همین خیلی بد خراشو هشتم را زنگ زدن در همونجا زنگ زدن بچه‌ها که 300,000 جمع که ما گفتم که نه گفتم همین قدر باشه برای که هم شوش دا میرسه هم در خودش میرسه خود در چیکاری کرده نکرده عدل گپ زنیم ده عدلا همین خیلی هست حق یعنی که حق خیلی تا چند سوم دو دای ندو خواهر مثال نمیدونم در شان شرافت رسیده نمیدونم زدایت نمیدونم ازدواج صد کرده چیکارت کرده نکرده خواهر تو میتونی که برای در تاجیکستان در مقامات بولش زایولین مثل برای شوی خودت
агар ки бихоҳӣ нахоҳӣ ман дигар ягом гап гуфтанӣ нестам и дигар ягом гапам намедонам чӣ буд. Хоҳиш мекунам ки мақсад ҷазои ҳамира битан оварда ҳами Россия ма кор мекардам пули мара гирифт ито болои экранам бировард шармандам кард бо фридакам рафтак ҳами корора кард ман мақомоти Тоҷикистон хоҳиш мекунам ки ира мара нагу хоҳарҷон ман дар ҳамин видео мегӯм не майли бугу дар видео бугу майли не нигак хоҳар ира ма ҳал канамтун ира ту метавонӣ ки худат барай заявление бинависонӣ барай ҳамаи кору бота бибинӣ насиб карда бошам мерам барои ҳамон қадар хоҳар барои хута фаҳмидӣ и уже як шармандагии шид ки всё жизнь мегантон ман просто чиста хостам бо омадам ҳамин хел буд бародари азиз алло шоҳиде ки гӯш кунед мара шумо ман вақте ки ҳамин ситуатсияро фаҳмидам аз рӯи тудони худо хоҳар ман ҳамин ситуатсияро фаҳмидам ки ҳамин хел шидагиян валлоҳи қасам нахостам ишам авлод дора ушам авлод дора ҳардаш хешта буран ҳардаш авлодои калон дорад яъне ки омам пешниҳодаш кам гуфтам хоҳар гуфтам таваккалаш ба худои таоло алло хорш куна гуфтам бира гуфтам дар Тоҷикистон масъалаотна бинен масъалаотна ҳал кунен хусумати зиндагӣ дорен чизе дорен ман намехоҳам вмешиваться кунам намехоҳам лезит кунам биё билета бигирам роид кунам биза бира хоҳар чӣ гуфтӣ ман гуфтам ки бигзор мара мақсад ҳамин хел рӯи экран бировард мара маҷбур кардагиай ҳама одам застаид кардагиай ҳамин хел суратом ҳастай задагиай ман бигзор ҳама бифаҳма ҳои ҳама мара виноват кардасай ки айби тай ту биромадӣ не ки мара ҳамин хел чӣ кардагиай ки театр ай пушти треза мара нигоҳ дошт ки ман ягон гап накунам ягон ишора ту метонисти мара бугӯй ина нигах ки дар иҷа ту худат виновати 100%ии ту метонисти ки мара бугӯй не ки нагуфтим ба ҳамун хотир бисёри бад хайхай кашида ман хайхая пайпайш мекунам охи кияй охидаш як чапалоқш мезани ганг мешава дар пеши ма буд охи ҳамун пеши ма дар 1-0 буд ҳамин 1-0 шекунӣ мехириш просто бародаро ма масъалаи серьёзни ҳамин қадари ҳаминҷаш ҳамин ки ма мақсад ман намедонам может авлодои и тамошо кунен может авлодои иҷа ҳама тамошо мекунен ба ҳамун хотир ман хостам чиста ҳамира паса экран ҳал кунам ман аз ӯ шахсиятҳое нестам ки дар шаъни шарафи як кас просто так бирасам то мара ғамам натан то мара нарасан то мара ягон гапам наган ман намекунам ба ҳамун хотир хостам ки ҳамита тишина ҳал кунам билет шавгирам роиш кунам бирава дар ҳамунҷа байни худшон разбираться кунанд ҳал кунанд но мутаассифона гӯшам накарданд худо нигаҳбонтон боша бародари азиз ман дигар ягон гап намедонам чӣ бигӯм намедонам чӣ кор кунам мо бояд ки аз рӯи ду бадбахт яъне иш ӯ дигариш роҳ афтода нашем яъне ки фикр накунем ки мо ини тари мошенник будастан ина хел дастан не бародари азиз действительно мо мардамда ниёзмандо бисёранд бародарҷоно ниёзмандо беҳад бисёранд бо барои 200 рубле ки худат партофтӣ 300 рубле ки як тайдигаш партофт бародарҷон мисол ман ина худам чиста ман худам 3000 дар уҷа будам партофтам омам бо дахонаш партофтам бо рафтам продукташ харидам овардам додам яъне ки бародари азиз валлои қасам ягон майда зиқ нестам зиқ даъмием ки ҳамино худшона просто беобрӯ кардестанд сиё халос ина бародари азиз просто ман нахостам ки яъне ки ҳами байни ҳамиё ҳами хел ҷанг давову разбору кашокаша барое ки ира худтон прекрасно медонен ай дар тарафи ду авлод шумбинӣ мешавад байни инош ман хостам ҳамира пасай экран хостам худам билет шабгирим ҳами тароиш кунам бирава мутаассифона нафаҳмиданд через беларусия гирехта рафта через гиҷои гирехта рафта дигар ман ӯро ай гиҷо меқапмаш ба ҳамн хотир бародарҷонон дилмонда нашен ин масъалаҳо қатъи ягон майда чиз накунен но яъне ки як чизе ҳаста ки ҳақ ба ҳақдор мерасад карден бибахшенаш таваккалшон ба худо яъне ки як маблағеро ба даст овардана не ки як обрӯи калона аз даст додан иним қадар чизае бародаро дигар ман чӣ бигӯм дар охир даво алҳамдулилло аллоҳ акбар парвардигор ҳамаи моро ҳидоят куна худованд ине хеле коро нашава аллоҳ акбар ман дигар ҳичи гуфтанам дигар ҳичи гуфтанӣ нестам ягон гап дигар гуфтанӣ дорӣ хоҳар гапаки суратошам бимонен ҳозир то ӯ суратош дар ҳамунҷа видеош ҳамаш мебурад ҳамаш ҳаста ки бибина ки худша бибина ки мақсад ман чихе фреб кардам зана фреб кардам бировардам харашо хоҳар нигах агар ба ин хел бигирем
چی به همون پرت افتاد گریخ رفت مرا زنگ نزدی برای چی هم جدا زنگ نزدی بگوی که مرا هم خیلی پرت افتاد توماس لیدید نکم نیفتم تو همون سحر رفته بود همون بگه همون سحری که من اومدم همون بگه که شما اومدین کود با مغازین همون سحر رفته نه آخه چند روزی دیگه گذشت که تو مرا نگفتی چند روز دیگه گذشته و در چی محکم بود روزی سوم جمع کنید محکم بود روزی سوم جمع کنید نه ایرپورت محکم بود در ایرپورت چند روز محکم بود 2 روز محکم بود 2 روز محکم بود بعد چند روز ما اومدم правильно بعد چند روز ما اومدم چندم ده بلیدشته هم 23 ده چندم ده بلیدش رفت نه مثال ما اومدم دا پیش همون تو مرا یگون ما وقتی که زنگ زدم حتی گفتی که پاسپورت ما گم کردگیم تو مرا نگفتی که خیلی همین خیلی کورش دگی هم تریش دگی ما جای عقب تسلیگیت کم تو مرا پرسیدی که مقصد هم خیلی من گفتم همشو بروردم گفتم که مقصد هو ما هم خیلی چی کدگی من هم خیلی پاستایت کدگی مقصد برادرو همین کورا را کدگی صورتورا مونه این مقصدش زدن اینجا نیست که ما بزنمش خیلی آخه چیکار کنم نه صورتای زدگی ما هسته کشمودا این نه صورتای زدگی ما مقامات نیستم که نه مقامات نیستی در اکرام بروریم ببینن که مقصد همین را زدگی نسام دیده همین آدم زدگی آخه نه خواهر نگاه که مرا یه هفته پیش در خواهر پافکتو بگیریم نگاه که خواهر پافکتو بگیریم ما گفته سام که یک بدبخت خدا زده بیناموس دایوس اگر مردک میبود یکمش که زنش نگاه میکرد فهمیدی دیومش که بیناموس گوش کده خواهر بیناموس نمیبود زنش نگاه و بین میکرد همین بیناموسیش همین قدر چیزیش همین قدرش بس ما فکر میکنم نگاه کده خواهر اگر من می اومدم دیسیتینا هو تای چشمیت سنیاک تای خیلی چیز اوزی شما بین شما نیکو بین شما زندگی ما هیچ زور و میش و سکه نمیتونم خواهر برای که من هیچ زور بسیار زدم بسیار هیچ زور ما چیز کردم نکنیت اومدم ای همین خیلی زن شویی همین خیلی میروه یک تمام جوگشت میروه اوجا سهر میخیزه پاگیزه دیلا طرف ما میشوه برای همون قدر ما هیچ زورا اوجا دست تکیدگیم خواهر ما هیچ زورا دیدم که زنه قطعی شوش جنگ میکرد خیستم رفتم گفتم خواهری توجیکای مادری توجیکای پشتیش گرفتم هو شاو میبرش سهر میخیزم یا پاگیزه طرف منی نیش دیگه میشوه برای همون قدر ما هیچ زورا دستوما تکیدگیم با تهمتت میکنم با والله قسم نمی زندگی تو شوا کو از من نمونده استم که مقصد زندگی تا نخل نکرده ای کامیرای ما از من اگر که بگم که هو نخل که تا سحر نخل کنی من پروا ندارم راست نمیجا تماشابین جمع میشوه تماشابین نگاه میکنه اینمی یک گم برا پس های اکران چه خیلی میفورد امو خیلی حل کن ما با گفته استم که برای که خدای نکنه از یگون گپی دیگه بگوی ما یگون گپی دیگه میگم در همه جا الله شاهده که پاگان همی زندگی شما لک پاگ میشین ما چک پاگ میشم برای اینقدر با ما کیخه میشم شما لک پاگ میشین برین زندگیتون ایودا با قپه خشل زندگیتون پیش برین ماشین کی نکنید تمام هم خلاص که هم صورت ما مونی نشم خوش میکنم هم صورتی که زدگی مرا یه هفته پیش زدگی یا هفته پیش دادید که ببرو افیر کو مرا قریب 10 روز همین خیلی غم دادگی همون صورتات هستن داده صد هستن تمام اوگراژاتوش داده صد هستن گلوسش هستن خش به حالت آن همون چیزات برای تو فاکتن میرای پاگیزا در مقامات مینویسونیش ببیننش تمام خواهر جان من چی در کار ها زمین جا میبرورم میگن که اوه اینا ایتاشید اوه اینا ای خیلی چی در کار همین دماده اگر هو ما هوز بفهمم که همو بولای تو بو یگم ظلم کیسن یگم چیز کیسن ما میگم که ساجون خود برای که خواهر شما زن شوی زن بین زن شو مردی بیگونه نمیتونه بدرویا میفهمی خواهر برای هم قدر بین اختون یگم اوفش یزیک بیوی زندگی ای زندگی شما ما با زندگی شما کار ندارم پروستا شما فن کردین مرا فن کردین مرا شما فن نکردین شما خلق فن کردین شما مردمی توجیک فن کردن مردمی توجیک دلش سوخت او یوردام کرد سیری کرد ما اگر میگفتم که چیست اوز ما دایجا خواهر سوم دودک سوم دودای ها ام 15000 کوارتر اسپرد 15000 کوارتر دای لباست خریدای لباسی وقتش در ماشینکا و چی خرید امویا لباست خریدای مثال نگاه که خواهر اگر مد هم راستشوتی شوهر تا گرفته بودیم هم راستشوتی خطا هم راستشوتی گوداگوتا اگر حق گولاکوی ترا کسی که بخره ما نمیدونم شما سمیاین ما با خدا دیگه نمیدونم کاراچی برادرو این هم خیلی سیتواسیون میشه که ما دلش بولش نمیفهمم که باید ما چیکار کنم
من از خودم پیشنهادش کردم که بگذار همین ویدیو نشوه، بگذار همین چیزا نشوه. پراستا این آبروی این تامی خیلی میریزونین ده اولادی کلان آبروت نمیریزونین. بیا روید کنم برات در همونجا چیکاری که میکنی بکه. بکلا نگرفتی، بکلا گرفتی که نگرفتی خواهد؟ نه نگرفتم، هم سراغش بکلا نگرفتی پراوینا. مقصد ببیننش که ما اینجا چی نیستم، برای که مرا زدگی مجبور کردگی جنگل بردگی ایما که من انامی زنی بعد انامی خیلی میگه در زنی بعد گرفته شای کو تو لاجوم تا نکشه تو پوستو تا اگر نکنه کو انامی جاش انامی برای در من دیگه گاب ندارم دیگه زن نگیرم. خدا نگهبان تو برادرها شوخی میکنم چیز میکنم. مقصد ما دیگه نمیدونیم چی بگم. خدا نگهبان تو باشه.